Arwaru kaunti-inĩ ya Isiolo matigĩtwo mategũtungatĩrwo thutha wa arigitani kũiga mĩro yao thĩ nĩ gũkorwo matarĩhĩtwo mĩcara yao ya mĩeri ĩrĩ. Arigitani aya maugĩte makoretwo matekũhota gũtangĩkĩra mathĩna mao kuona ona nyũmba iria maikaraga nĩ maremetwo nĩ kũrĩha, ta ũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wa Kenya National Union of Clinical Officers Mohamed Abdi aratarĩria. No, we have been very lenient, we have been very calm, and we don't want that thing to be taken for granted. Sometimes if you take somebody else's kindness for weakness, it does damage you. Arwaru arĩa marathiaga gwetha motungata ma ũrigitani maugĩte harĩ bata arigitani aya mathikĩrĩrio nĩguo mahote gũtungatĩrwo. Nimekuja kupata huduma ya X-ray ambayo mkono wangu kama imevunjika kidogo, so mpaka sasa madaktari tu ni kama wamegoma na hakuna kitu watu wanatusaidia. Kila kona iko watu na wote ni wagonjwa, hakuna mtu alikuja na kama bahati hapa alikuwa anakuja kutafuta huduma na huduma ipatikani. Anataka pesa, kwa nini hapa anatoa pesa wa daktari? Hata watu wa barabara hapa anapata pesa. Ile anapakia chafu. Wacha maskini ondoa juu chini. Lakini huyu mwenye kutengeneza, mwenye kufanya usafi, mwenye kufanya nini? Hakuna, hata watu wa choo, hakuna pesa. Watu wanaumia. Kama mimi raia wa kawaida, ninaumia. Nimebeba mtu na gari ya ng'ombe kutoka nyumbani juu hakuna pesa hata ya pikipiki. Kukuja hapa atikuti mwenye tulipea kura hawezi hata akasikia huruma. No rĩu gavana wa kaunti ĩno Mohamed Kuti nĩaingĩrĩire ndeto ĩno na kwĩrithĩria arigitani atĩ nĩ megũkorwo makĩrĩhwo mũcara wao wa mweri wa mũgwanja. Kama mumeongojea hiyo kiasi, tunawaomba ile message atawapea baadaye, mimi nitaongea, lakini msikie kwake kwa sababu hawa kilio yao kubwa ni moja, mambo ya mshahara. Na kusema kweli hakuna mtu anaweza fanya kazi bila mshahara yake. Rĩu arigitani aya nĩmetĩkĩrĩte gũcoka wĩra, no makauga kĩrĩko kĩa gavana kĩaga kũhinga ono mĩro mekũiga thĩ. Ngĩribotera Kameme TV mohoro Gĩtaũ, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ. Nitaongea kidogo.